sizisole ukuthi sigcobeleni ukuthi sibekeleni nje ekhanda entabeni. Nginayo mina insizwe engiyisola ukuthi ngangiyikhuphulelana ngiyifaka ebufundiseni. Ngoba manje izinto ezenza la esontweni sengiyesaba. Nkosi yamazi ayibulala kazi bangaka abantu abakhona lapha ethembeni abagqoke ingubo ezimhlophe athi Ushembe sengiyazisola ngakumemelana emazweni akini. Ngoba ufikela manje esontweni zonke izinto zobungcwele olwanazo, zonke izinto engizenzile ngiphonazo ezulwini uyayiphikisa.